Watla nakaliang ka sorkar kalab tha ya kino ki kendhon bakenom aiding shu ne penpur jengai ya kajingjia sya penyap ki barjala ha icha mati. Namar ka sorkar ling bakatnat pulet kan le ya ka badan kambaro. Henry Pause kani kam syam lapan kongo ya ka seng Biswa Hindu Parishad VHP kabahnen kesingi balang kalapan her city penban syaka presiden jongkari ban kerpat ya ka bakan tukular halor ka jingsya penyap ki arngut kinong bela barjala hapo ka jela Meghalaya badawaru badai bentokit dakatnat CBI ne NIA halor kani ka jingjia. Kum mensupan ken mau ki arngut kenong bela barjela kila sya bom yap hakajan met ka arp nyutrik uluber arja arpsau ha ichamati badalda. Ya kebala keno bakan ga jingjia kalaja kadai hadin karali persya Citizenship Amendment Act CAA jongka seng khasi Student Union. Haka City balapha syaka Presiden Murmu Sekretari Jeneral ka VHP u Bajrang Bagra ulakam baki arngut kenong bela barjela kila sya bom yap dusman ha ichamati. Kasnong ga badan ha East Coast Hill District Kajela Meghalaya hadin karali persya CAA jongka seng KSU. Kabas ngau danda kalong baka district kalalait na kajing trekam ka CAA namar kajing hap hapo ka sik chidel. Kadai kajaka kabakin hun sing balang kila pelong ya karali persya CAA kabalam sya kajing penyap ya kini kiriu ngai Hindu balului da kiriu beman kumbalapau hakilat patai kubor ong upagra. Ka VHP kala dawaru baya kanega kes day ban simbisar kajing kasyari ka bakarpang ban benti kena ya kajing bisar ka bahok. Bat ki kun gikti jong kini kilanot kinyo ru ya kasong jingyarap nah kakam kajam bat ki jingyada. Kane kajing tombor kam de ka ek eru henry ka balaplan lepa da ki kenhun bamla bantip. Ban penting pensmik ya ki barjela barit pat ki badang peteng ban mat di jing syak tombor na kajing ya perjai benreu. Ban rap susu une unong yelam ka VHP. Ubagra ula kerpat ya ka Presiden Murmu bakan le ye mar kenang menpenti kena ya ka jing sengai jong baro ki jai berurit ba ya pok kathan bat bentel akam ya ki kenuhun bat ki rushemet ki bapen keng an. Ka VHP kala dawaru badai ban le ye persya ya ki tu ki bailat ban pelong ya kum kane karali wat hapedeng ka jing terekam jong ka model code of conduct.